Reka tubasuhuze kandi tubaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Umurwa Live TV aho muri hose. Reka mbifurize kumererwa neza. Nitwa Karabo Kimana, inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti. Rero tubahaye ikaze, turagushimira wowe wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda, fata umwanya uyikande ni mu kuboko kwawe kw'iburyo. Ubundi ujye ukomeza kudukurikira 5 utange n'ibitekerezo kuko ikiganiro tugiye gukora ni ikiganiro cyiza kandi ni ikiganiro kiryoshye. Nagushishikariza kukireba kuva gitangiye kugeza gisoje. Reka twakire rero David Marshall, murimo muramubona, dusanzwe tumutumira. Ikaze mu kiganiro David Marshall. Urakoze cyane Karabo, ngira ngo najya afite umusuhuzo w'umutekinisiye. Abantu batekinisiye baragowe, nta n'umuntu uzi ngo ni bande. Ubona ikiganiro cyiza ariko utazi ko inyuma yabyo haba hari abandi barimo kugitunganya. Ariko tunasuhuza abakurikira mwese kuko n'abadukurikira tubifuriza n'umwaka mushya muhire. Buriya njya mbona ujya mu by'abantu basenga, iyo ugiye muri routine cyangwa se mu myemerere y'abantu ba kera, sinzi ubu niba ariko bimeze, ariko n'ibihugu bigiramo umuhigo kugira ibyo bita life expectancy, espérance de vie. Igihugu ujya kirata ko gifite abaturage baramba. Yego. Nk'abayapani bari imbere ubu ngubu. Umuyapani ajya ku myaka 90 avuga ati ngiye kare. Urumva? Iyo apfuye ku myaka 90 urihuse rwose. Rero kuramba no kurama tubicungira ku mibare y'imyaka uko itangira uko yongera. Kera rero abantu bumvaga ko kurama uretse bisi yangiritse irimo ibigorane bose ndayirama bigende gute, ariko kurama kuba wararamye uno mwaka ni umugisha utangwa n'Imana kuko na cyane ko nta muntu ushobora kwaronja ubuzima bwawe. Ntawe rwose. Ari ibyo ngibyo abanyamerika b'imyaka 600 n'abakiri. Ari ibyo ariko abantu baramye muri uno mwaka bakawubona bari mu bihe bitandukanye. Namwe mwese murimo n'abadukurikiye kuba warabonye uno mwaka evening yawo, reka tukubwire ngo cyangwa se igitondo cyawo, reka tukubwire ngo Imana uyishima. Sibyo? Yego. Uyishima kandi bakomeze nyine banabakurikire bumva amakuru nkuko wari umaze kubivuga, kandi unabibyaza umusaruro. Cyane rwose abatararamye. Yego. Batabishoboye. Yego. Niba ugize amahirwe ukaba ugihumeka, bibyaza umusaruro, ukore cyane, usenge. Ikindi nyine ubera abantu intangarugero, ntukajye mu bantu nyine ngo ubikibazo. Jya mu bantu, abantu bakubonemo igisubizo. Ubwo rero ndakwibutsa ko atari hano dukorera honyine, ujye kuri Ndasiganwa TV uturebeyo kuyitwa The Bridge TV Show kugira ngo ujye urushaho kunguka ubumenyi bwinshi. Rero dufite amakuru agiye atandukanye ya politike. Murabizi ko Marshall we akunda gusesengura cyane politike, niyo yumva, siyo yumva yonyine ariko niho cyane abantu bakunda kumukundira birenze uko wabitekereza. Ubwo rero tugiye kwiganira mu makuru agiye atandukanye ari mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi hirya no hino ku isi, turagenda tunyuramo. Ubwo rero dufite amakuru Marshall, hari amakuru arimo aravugwa ko ngo Tanzania nayo yaba igiye kugaba ibitero ku ngabo za M23. Sinzi niba ayo makuru wayumvise. Biraterwa n'icyo abantu bita amakuru. Niba inkuru, amakuru, ibivugwa byose byitwa amakuru, urabibona muri iyo shusho kuko ibivugwa birahari kuri ibyo uvuze. Ayo makuru n'inkuru birahavugwa. Biraterwa n'umuntu kwihitiramo rero agafata icyo kimufasha, ariko narabyumvise nanjye ngiye kubivuga. Ariko ikibazo kiri muri ino case ya M23 FC na leta nabo barwana ku makoalisiyo yashyikiye guverinoma, ikibazo gihari ni kimwe rukumbi. Rukumbi nawe urambwira niba kiri cya kabiri uzi. Yego. Wize conjugaison. Naragerageje. Wa ira nuzavuvuza. Twigaga mu cyongereza ariko. Wewe wize mu cyongereza uracyari muto. Ariko hose aba conjugaison. Kubera itangazamakuru n'isakaza bumenye n'iki byose turimo gukorera mu ino minsi nimba nkoranyambaga, dushaka guhindura ikintu cyose gishyashya. Ubu muntu uzi Karabo wagwikiye Karabo mushyashya. Mushyashya byahe byo kajya. Marshall mushyashya kandi nsanzwe kuri zicana. Ahubwo turebe ibishyashya bije Marshall azanye nibi, ariko Marshall warasanzwe. Yego. So la plupart des gens barashaka gukonjiga ino ntambara au présent et au futur. Urumva? Kuri uyu munsi n'igihe kizaza nkahidasanzwe. Gihe Marshall rero ndumufunga muto. Ntabwo ugiye kumbwira Tanzania nk'igihugu gishyashya muri intambara. Ntabwo bikunda. Tanzania flag yayo sibyo iri muri intambara depuis longtemps kuko babaye muri iriya force intervention brigade yantuze ya MONUSCO muri 2013. Yego. Yari yowe na General James Saifik Mwakiborwa, yari umutanzania. You see?
muri sadeke ho ntiyari irimo ejo bundi buretse kujya kuri sadeke buriya mu ngabo za MONUSCO iriya force speciale yabarashe mu 23 muri za 2010 na kangahe harimo umujenerali Mwakiborwa afite n'amavideo yigamba ngo ntacyo mu 23 yabakoraho n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo amavideo ari on record. Abantu bibeshya ko kuba abantu biswe MONUSCO igihugu igisirikare kitaba kirimo, ariko ntabwo Loni igira ingabo. Loni nta kigo cya gisirikare gira ku isi, abantu babyumve neza. Nta ngabo igira za Loni, ingabo za Loni ntizibaho. Habaho ingabo z'ibihugu, urumva? Member wa UN batanga ingabo mu gihe Loni zikeneye. Which means n'ubundi igihugu kiba cyagiye muri ibyo bintu ukwacyo, kikagira inkambi zacyo, kikaoperating ukwacyo, evidemment mahame ya Loni. Bivuze ngo Tanzania iri muri intambara, kandi buriya MONUSCO murebe iriya force brigade bavuga iracyahari y'Abanyafurika y'Epfo na Malawi na Tanzania, ntago yari yava muri MONUSCO. Donc abantu babyumve gutyo. Kandi MONUSCO ifite manda niyo yihaye za operation za Kimoka, murazibuka ngo kurinda Goma whatever, urumva? Bari mu ntambara, bararwana, bararasa, baragira gute, imyaka baye almost 10 ningahe, none ugiye kumwira Tanzania nk'igihugu gishya ngo kije muri Tanganyika kurwana. No, Tanzania isanzwe mu ntambara, wari bivuze mu kanya muri Sabidi yarasi yajemo. Iragaragara umukoloneli wabo uramuzi wavuze ngo agiye gukubita ngo kunguru, tumubona Rubavu barimo bamucekinga nko nk'umuntu aho ngaho w'imbobo gusa n'iki byose usubiye iwabo. So il faut faire attention, ni ukureba ngo ntabwo ari guca amazi intambara, kuko byo igiye kuba bagiye kujya updatinga ku bundi buryo. Ndakubwira impamvu zabyo zo kubimbaza ntibigucike. Ariko ntabwo Yezu yagiye ngo yubarara hejuru ya Tanzania, urumva? Yari amazi ayihindure divayi mu by'imirwanire. Ikindi cya kabiri nshaka gusimangira, ntabwo waje muri izo forces zo kurwanya mu 23 before yari umusirikare askari yani wa reja. Ntabwo yari umusirikare udafite imirwano, udafite n'imirwanire, udafite n'ibikoresho, udafite n'iki cyose. Bose abaje muri Samidi yarase, baje muri MONUSCO n'iki byose, iyo brigade hatoranywaga les élites bibitangaza mu kurwana. Kuko nashuka kugira ngo tubwire abadukurikiye ngo habiri bitangaza bisigaje, Tanzania isigaje, South Africa isigaje, Malawi yasigaje kuri M23 bitaje. Rero baje biravuga ko baje muri Tanganyika. By the way, ubwo se ku butumire bwa Kisekedi birumvikana afitanye bilateral cooperation nk'uko Burundi bwagiye. Nuko bwagiye bamaze igihe kinini cyane, bafitanye cooperation ntago ari nshyashya, kuko ministre Kayikwamba nko muri 2024 ngira ngo bazisinye na Afrika y'Epfo n'abandi. Ibyo na Central Africa bafitanye cooperation bilateral. So no kuvuga iki rero umunyamakuru, no kuvuga ngo Tanzania ntabwo ari nshya, nta ingredient nshyashya izanye, ariko si ubusa izanye gukomeza intambara. Urumva? Nari kivuga ibya MONUSCO ko bayirimo, mvuga iki n'iki, ariko ikindi nashaka kuvuga muri intambara muri bibira muri Kongo, nuko hariho icyifuzo cya Tshisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi cyuko ino ntambara yavamo intambara yitwa izina mpuzamahanga, ikaba intambara regional y'akarere. Wumva ibyo Perezida Ndayishimiye ahora avuga buri munsi y'akarere. Nabyo simbikonje gaho fitire. Intambara yezabe y'akarere kabiri Samidi yarasi yatejemo, naye Karafrega ijya gukabaza Kibumba nayo ziranga baz'abanyakenya n'iki nabo batejemo biranga. Sibyo? Bifite impamvu byanze, bifite ihabanye niyo Samidi yarasi yajemo nayo bikanga. Kuko Karafu ya East Africa yaje idashaka kurwana, urumva iritahira, ariko na Samidi yarasi yaratashye yishaka kurwana. MONUSCO yicaye Goma ibana na M23 bavoma ku mavoma amwe, urumva? Nayo ni indwanyi mu zindi, ifite chapter 7, ifite buri kimwe cyose. Ikintu gisigaye utambajije nuko ntekereza ko ni igitekerezo cyanjye kirimo kuza gutya, ntago ari kuvuga ngo ni nsesengura. Akiziritse ku muhoro gasiga kawuci. Ahubwo icyo ndimo ndibaza abantu bashaka muri intambara icyamutema kundi bazakibona, kuko Colonel Katabazo mu ngabo za Uganda w'umutasi bamanaye kubujya n'abantu bubashywe, yavuze ko ino ntambara izasigiritse ubutegetsi muri Kongo. No, ntabwo yavuze igihugu, yavuze ubutegetsi bubiri mu biyaga bigari. Niyo abantu bashaka rero ko ubutegetsi buhirima babureba bazabibona, kuko byarabananiye. Ikibazo ngenda Kagame ubwo yafataga ijambo muri bikabiri on record, niba muri Bonane, niba uranyibutsa, niba ari pass out ni kuri Bonane, araho yavuze ko mu byagenzaga ziriya ngabo bashakaga no guhungabanya umutekano w'u Rwanda zira za Samidi yarasi. Ni ijambo risoza umwaka yavuze. Navuga ati babonye gato, ariko iyo bibeshye bakagira resistance bari guhura n'ikibazo. Byo bise ruine nyirango bari kurimbuka. So iyo ntambara rero abantu bayikwegamo bashaka kurimbuka, kubera ko kuraswa buryo wararashuka bibona.
ugacyura izo nkomere ukabibona, ugacyura imbunda zawe bakazihuta ukabibona, none ushaka kwiga mu intambara bwa kabiri Bwana Marshal, uretse kuraswa gusa ukarangira nta kintu. reka nkubaze iki kibazo, kandi bazaraswa nta there is no problem. abantu badukurikiye ibi bintu nkubwira barabyumva, barimo baranabyibaza. Uburundi urabyibuka ko bwaje kuhamagazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, burajya gutabara, cyangwa se nkuko nyine bubyita ngo bwari bugiye gutabara kugarura amahoro. Urabizi ko Burundi ari bumwe mu bwazonze M23 kugeza naho muri Uvira yatinze gufatwa kubera ingabo z'abarundi. Abarundi mu gihe byitwa ko uyu munsi bananiwe, reka tubivuge gutyo kuko byaragaragaye, baratashye bakoze withdraw. Uyu munsi ingabo za Tanzania zahamagajwe zigiye kujyayo, aho M23 ibintu iraza kubivamo, ntibiza kurangira ibice byose yafashe babiyambuye, ko bamwe barimo baranirwa, abirimilanesha barimo barahita bazana abandi. Nakubwiye ngo abo ngabo barimo kuza n'ubundi baraje, n'ubundi bari bahari se, kandi se kireka niba ubu bariza abantu bakurikira wowe ntabwo ubyumva se. Nakubwiye ko bari Kibumba abarundi, bari Mushaki, bari Gicanga, bari Ngungu, bari Numbi, bari Katana, bari Kavumu, bari Bukavu, bari Minova, bari Sake, bari Kamanyora, barasiye mu Rugombo barasa Kamanyora, bari Ruvungi, bari Katogota, bari Sanje, bari Kiriba, bari Bwegera, bari Uvira, bari mu misozi ya Minembwe, bari nubwo banahagarutse aho bita Poenzeho, ubagarutse hafi na Minembwe bagarutse. Gusa makuru mfite nuko bashobora kuba baje gusova ingabo zabo zahejwe hagati na M23 twirwaneho kugira ngo bazicire inzira yo guhunga, kuba baje kurwana abantu baracyabirebaho neza niba ari byo. Bari. So hano nicyo mvuga n'iki ngiki, ntabwo ndayishimiye yohereje ingabo za Reja ngo zize Katogota, avuga ati izisigaye sha zikomeye nzazohereza nyuma. N'ubundi zabaga ari ingabo zikomeye n'abarwanyi yizeye, ndabizi bari bakomeye mu bintu bya gisirikare. Tanzania, South Africa n'u Burundi bashaka kwikoga muri intambara na Kongo irimo n'iki, ntabwo mu bintu bya gisirikare ushobora kunagura igisirikare. Urumva kukinagura, urumva icyo aricyo, kugisana, kucyongerera ubumenyi, kugitangaza, kugira gute, ntabwo bikorwa mu kwezi kumwe. Abahanga bavuga ko kunagura igisirikare ukagisubiza amaraso mashya, ukagishobora amahugurwa kurwana kugira gute, amakoleje militaire buri kimwe cyose, amakosi, ingendo shuri, ntabwo byajya hasi imyaka 20. Urumva hano mu Rwanda nigeze kubona muri za 2 pass out y'aba special force commando muri za 2. Yewe umuntu ukonje ibiro preza agira ngo special force y'u Rwanda ari shyashya. Muri za 2 bari bakoraga, nabonaga ahantu ni bari nasho batera amashoka ku biti bagira gute, basimbuka modoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndavuga kumbe muri za 2 twari dufite ingabo zikomeye kuriye, zikomeza kwibaka birumvikana. Ariko ejo buno umukuru w'igihugu nawe agati ubungubu nubwo mfite ingabo mbona ko ziri mu cyifuzo nifuzaga kabisa. Ibaze nawe urwo rugendo, abantu bararwanye, abantu bagiye mu birunga, abantu bagiye za Kongo, abantu bagiye za Darfur n'iki, noneho mu rwego rw'umuyobozi akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo today. Urumva ubungubu nibwo ibintu. None se reka ngoze utaratangira urwo rugendo nk'u Burundi na Tanzania bafite abasirikare bazanye ibida nk'ibi bya Marshal, hamwe baraswe, nta uzaneshe mu 23. Urumva kuko ntibatwereka ko muri Goma bananiwe guprotectinga Goma kubera kubura imbunda. Hano uzi ko imbunda zatashye iminsi ibyiciro bingahe, abantu bakaroba bakananirwa. None se Marshal, iyo urimo uravuga, iyo uvuga gutyo rero wait a moment, niba n'ubundi icyo gihe utarabuze intwaro ukaba udashobora gukosora icyo waburaga muri Goma na Bukavu mu kwezi kumwe 2035 umwaka umwe, kubwira imyaka 20 almost 15 uramutse warashyizemo imbaraga, iyindi vitamine, iyindi proteine, ikindi kintu zanye mu ntambara n'iki kubyo ugikangisha abantu ngo ndaje Karemi, ndaje whatever, nje gukora ibitangaza. Nta kintu uzanye na cyane ko feed mugiye kurwaniraho mwizeye ni inyanja. Nta gihugu cya Afrika na kimwe, na Afrika yifishizemo na Misiri gifite imbaraga zagora n'ingabo ziri ku butaka cyo kiri mu mazi. Utabona biri Amerika yikora iri mu mato yayo y'intambara. Amerika ifite amato ya nucleaire agwa indege 300 buri kimwe cyose. Ubwo bwato bwahindutse ikibuga cy'indege, bwahindutse Air Force, bwahindutse iki. None Burundi, Tanzania afite amato y'intambara yaza guhagama mu musozi ya Minembwe. Icyo turimo turareba Marshal, ari kintu ndimo ndatekereza, niba uyu munsi u Burundi bugiye kwifatanya na Tanzania, Kongo nayo ikabiri hariya, jewe ntabwo nkwemera, nta muntu dukora ikiganiro ngo mwemere kansubize nyuma.
Oya, wikoresha bugiye ubitondeke kuko ari bitatu bwarifatanyije ufatanyije buzanafatanyije bugiye kugira gute se nibwo bwa mbere barimo kubaka. Oya, buriyo hari ikintu ndimo ndatekereza. Ibi bihugu birimo kwishyira hamwe, aho ni wasanga yo 23 niba nta zindi mbaraga ziri inyuma yayo mushobora kuyankuraje mugatuma iza kugirirwa nabi, kuko urumva ibyo bihugu niba birimo kwishyira hamwe, ahubwo nta kundi kuntu mwasesengura mu bundi buryo ku buryo nayo wenda yahakura ubundi bumenyi burenze. Oya ntabwo abantu bibishijeho imyaka 5 muri Sarambwe ninde wabagaburiraga. Hari ubwo bigeze bajya kumena amazu, abantu bagikisha amezi 14 bakahikura Tshisekedi atabishe ngo barangize. Abantu bagiye muri za mixage na brassage muri FARDC bakajya bicamo ngandi bakarokoka. Indi nkota M23 yacuriwe yindi igiye kuza shyashya n'icyo gitsimbara yo kuba yica bundi bushyane yihe. Nukukurasa nawe ukabarasa. Indi kindi bari iwabo. M23 have no choice. Nta mahitamo yandi ifite kuko urambwira se ngipfukame. None se M23 yagiye isubira inyuma muri za cantonnement après cantonnement muzajya kindu muzajya mu birunga mwagibone abuzure M23 yagiye ikora. Icyavutsemo ntukwirasa kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Yewe na uzure yakoze muri 2012 iva muri Goma kugeza ubwira Afrika kugeza Uganda no mu Rwanda. Inkota yacuriwe M23 yindi yadutse ya mugi 6 ni yihe yindi tarashwe. Bano basirikare igisirikare ni profession n'umwuga. Sibyo? Nkuko umuganga abaho, nkuko umuhinzi abaho, akaba atatinya kuvuga ngo amapfa yaje ngo ntazahinga, n'intambara nuko nguko. Nizo uzayirwana ukwije. Ni uzayirwana ukwije, baba bafite aba ingénieur de guerre. Urumva? Ntabwo intambara ari kuvuga ngo baraje ngo turashize. Ubwo tactique bazazana n'abandi baziga indi kandi gutsinda M23 uyu munsi. By the way, hari ikibazo wambajije waciye ku ruhande cyangwa se urimo kubaza usa nk'uca ku ruhande. Ariko nacyo reka tugisubize muri ubu buryo. Biribaye ngombwa ko na M23 ibona abayigi inyuma baba ibihugu cyangwa n'abandi nabyo byakunda byashoboka. Ntabwo ari ibintu birenze nabyo. Ariko ibyo bihugu byafatirwa ibihano. Oya ntabwo byafatirwa ibihano. Gute kandi ari inyeshyamba yo makuru. Ko ntawe urafatira ibihano Qatar cyangwa ubwami bw'i Dubai muri Sudani. Ko ntawe urafatira ibihano Amerika mu ntambara ihoramo ku isi. Ko ntawe urafatira ibihano ibyo bita legitime defense. Ibihugu byemerewe kwirwanaho urumva mu gihe bigeramiwe kandi bikirwaniraho kure hashoboka. Muri Amerika no ifite amato muri Pacifique nayo hose ifite uburyo bita legitime defense. Ikagustrike hakirika urumva kubushinwa burasha ibisasu kuri Amerika bukaba bizambukiranya uburayi amato muri Mediterane bishwanyirizayo bitaragira kuri Amerika. Ibi byose serabizi baba bizi. So M23 rero byaba ari ikibazo mu gihe nayo yazavuga iti barandize baranjwibuye mu ntabare ntabwo yabura abayitabara. None ibyo byaba ari ikibazo ariko yaba ari insinzi ya Tshisekedi kubera ko Tshisekedi ashaka no ntambara ihindura izina yitwa irindi zina ireka igifite uyu munsi. Ibyo ariko ntabwo nabo bano M23 bamukundira buri ubona ko M23 ifata Bunagana cyari ikibazo ariko igeze Kiwanja muri Rucuru irarokirita iko igeze ahantu ihakura imbaraga ziyigize imbere. Ngaba bafashe za Uvira bagafata bakadivansinga za Nzibira bakadivansinga za hose ubona ko ari imbaraga M23 yakwiye muri Goma za rokritoma. Urumva uribuka n'imbaraga yakwiye muri Ngungu nahantu yafashe yinjiza abasirikare mu makamyo bashyashya benshi cyane. So imbaraga yakwiye muri za Uvira umwaka umwe amezi 3 zirayigeza Karemi. Izakura muri Karemi zigeze Rubumbashi, izakura Rubumbashi zigeze Korwezi, izakura Korwezi zigeze Kinshasa. Urumva? Ariko ibyo byaterwa na mode operatoire ibikuzarwara ibyigamije buri kimwe cyose niyibizi igihe ntago mbiza kare mu ndengo bakamuno bibambye. Ariko kuba ngo baraje barayimaze irashize igize gute nta yandi mahitamo ifite. N'ubundi zarwana kugeza ku wanyuma. Bazarwana kugeza ku wanyuma uwo barwana. Ntari uri ku wanyuma wa M23. Kuko ubone M23 iri ku wanyuma. Uhereye kugeza LCD yabereyeho ukaza CNDP ni kimwe M23 iri ku wanyuma yawo yarusogongeye. Bura harimo hararwana wanyuma. Barimo kurwanya intambara ya nyuma. Uko M23 ni muzigira babona. Ariko irashe mu Tanzania haraza nundi. Yarase mu Burundi hakazaza nabandi kuko ntabwo ari intambara ari yabo barimo kuza kuyikopesha no kuyitiza. Ubwo rero wanyuma zava kuzishora muri intambara ntabwo wanyuma zava kuri M23 kuko wanyuma y'uyu urimo. None se bantaganda barafunze bankunda ntawabuze ngo bari hehe ibikonyozi byabaye muri intambara. Urambwira se ngo ubu bari nabatangiza ibintambara cyangwa barimo kuyisoza barimo kwigira ku musozo. Rero ni anako African Union herutse kuvuga ko barimo gushyiraho ubutegetsi ngo bukwiye gukomanyirizwa buzaba buri parallel n'ubwa Kinshasa. Nibyo akanama ka African Union gashinzwe amahoro n'umutekano gaherutse gutangaza ko barimo kubaka igihugu mu kindi
wenda nta wamenya hari n'igihe bazashyiraho iyo status ituma n'umuntu uza kubarwanya batinya kuko atangiye kubabonamo akayihayeho cy'icyo bazaba cyo kandi bashobora kuzahangana kikabagora. Erega burya ushobora gukubita urushyi umudamu utwite kuko iki gihe banagufunga nawe ukazakubitwa n'umwana azabyara. Buriya utabona bya Tanzania n'ibi by'abarundi bigira nga nkubwire ibyo barimo kwigira uyu munsi. Tanzania nawe ntabwo basakaje ibintu bidashya. Warabonye abagenzi ibyo bakoze ejo bundi. Hari igihe mu 23 ntabwo mbizi niba yabikora mu myaka 10-15 nayo izaba irimo ivuga iti buretse mwaje kudukandisha inzugi nanga bagiye ababakandisha inzugi turimo kubabona nayo igatangira kubafasha. Ino ntambara ikazabara imyaka nk'ijana kuko nayo ntabwo izagira igihugu iramutse gifite kuko African Union bivuga ngo kizabaho gutyo gusa kitazi ngo twakigize twiyushya kuya abacu bishwe na Tanzania bishwe no Burundi bishwe n'iki n'iki. Rero nakubwiraga ngo abantu barimo kuza muri intambara ntibazi ko burya n'umuhozi abaho. Mu 23 zabavutura Marshal mu gutuye yazanye abasirikare Nyakayaga urumva n'igabiro barwana ku butegetsi bwa Habyarimana kandi mu bamuvutuye abo ngabo bari barimo bamwirukana baherekeje Kabila. Tujye tubabwiza ukuri. None rero wowe wa Tanzania uri kiniki muzi ibibazo mufite muri politiki abagenzi barabargeramiwe i Burundi abadede induru ni zose nta petrol nta essence ntaki amacakubiri bunyo narafunze buri kimwe cyose. Uribwira ngo igihe iyo mibabaro iri mu gihugu cyawe bwite nkuko abandi barimo kurwanya imibabaro mu gihugu cyawe wowe nuzagira abakurwanya abandi bakabaza batera inkungu uzavuga ngo kimugiye n'abateraga inkungu ubutegetsi burimo kubica. Byari ikibazo byaba ari ikibazo ahubwo twabonye ejo bundi mu mezi ashize nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame n'uwitwa perezida Tshisekedi na Donald Trump abahuriza ahantu mu nama bagiye gusinya amasezerano y'amahoro. Icyo gihe basinya amasezerano y'amahoro isi yose yari irimo irareba byari birimo kubera kuri televiziyo. None iyi Tanzania yongeye kohereza ingabo urumva itari buze gutana mu mitwe na Donald Trump kuko ivuguruje igitekerezo Trump yabahaye cyuko kari agace k'uburasirazuba bwa Kongo kakwiye kubaho mu mahoro bakagira imishyikirano ntibongere kurwana. Tanzania ubwo ntigiye kurebana nabi na Amerika. Ntabwo Tanzania bazarebana nabi kuko yaba Angola yaba Tanzania bafite inzitwazo bashobora kwitwaza muri Kongo. Icyambere cyo Tanzania iri ni adhérent ku mushinga wa Roberto Kolwezi wa wundi Biden yajemo muri Angola w'amabuye y'agaciro yo muri Luaraba. Ubuyobozi bwa Tanzania ibamo buryo icometse kuri Luaraba Kolwezi Roberto Corridor. Ubwo rero muri ibi ngibi buri bihugu bizagira inzitwazo bivuga ati tugiye kurebaho bicomekeye babwira Amerika kugira ngo wa mushinga uzagende neza. Angola yakwinjira muri Katanga, Tanzania yakwinjira muri Katanga yabyitwaza ikavuga iti muzi ko twasiniye muri Rwanda muri Angola Roberto Corridor na Kolwezi none naka tugomba kuba tukamira ukuntu ibintu bimeze. Ubwo rero ibihugu bikitwaza ibyo ngibyo urumva inzitwazo ntabwo zibuzana cyane ko muri bilateral cooperation ubwo Tanzania iba yabyemeye na Kongo ikabyemera kandi ibihugu byigenga. Ntabwo mbona icyo Amerika yaza kubikoramo na cyane ko Amerika already urumva ntabwo ibona Tanzania nka antagonic ko izagurisha amabuye ku Bushinwa ku Burusiya n'ubundi iri mu gakino. Ubwo rero kuri Amerika ibyayo ni iby'abaturage ba Amerika na leta zayo ziyigize ibihande uko bagigagurana l'essentiel nuko produit ishaka izazibona nizica kuri Tanzania iri muri Roberto Affair nizica kuri Washington wenda muri Stand DRC biri kuri Washington deal urumva. Angola icyo yakwiba cyose ikakigurisha kuri Amerika ntacyo bibwiye Amerika n'ubundi nta rukundo ifitiye Afrika. Ntabwo rero bizabahanganisha kandi nta n'umubabura kuvuga yuko isi ntabwo igira imbabazi. Isi ntabwo igira imbabazi. Hari n'igihe rega biriya bintu Amerika irimo gukora muri za Venezuela nibyo turimo kuvuga muri no minsi ko isi igiye guhindura imitekerereze bavuga bati ufite amaboko wese ajya kwikatira kwitako sibyo. Ubusa Amerika ni gute gukondana abantu uzi ko Amerika igiye kumara izafata imyaka nk'icumi itarakosora iki kintu cyo gukondana ibihugu. Izajya ibyivugisha avuga ati ariko twarababonye muri Venezuela buri Amerika yatinye ibihugu byinshi mu byo kuvogerana. Isi igiye kuba kajagari kubera Amerika. Ntago Amerika yonibwira ko igitinyiro yari ifite yeti ni igihugu gifite imbaraga n'igisirikare gikomeye n'ubukungu ariko nanone kuyiveba no kuyisuzugura no kugira gute n'abantu kwicunda yikoba no imbere ya Amerika bigiye kuzamura igihagararo. Ntabwo rero nibwira ko Amerika Marco Rubio yabyuka ngo wewe wa Tanzania ibyo ugiyemo ni biki ntago bikunda. Isi nababingwa kuri ya rega ubwo nyine bazavuga bati Tanzania imirwanira satira Karemi egari Kigoma urumva already bavuga bati batangiye kugera ku mazi yacu urumva naka tugomba kumenya ibikorekera hakurya. Icyo nashimangiraga mu kanya
nuko rufe y'intambara yo ku butaka mu mazi no mu kirere ntabwo zingana. Niba Tanzania yananiwe igifite ingabo karundura muri Goma, ukaba ari umujyi ukomeye strategique, ntabwo uzaza gushinga amato mu ntambara uje guhangana n'inyeshyamba zifite imisozi ziri iwabo, bazayakurasiramo n'amadrone, yaba drone zigenda mu kirere n'izigenda ku butaka zose zibaho, n'izigenda mu mazi nako zose zibaho. Ubwo nyine tekinoloji izazamuka kandi yona azava mu bwato. Cyo nakubwiye ngo ibihugu bifite izima kuri iyi ntambara, ibiganiro birahari Doha, ibiganiro biri he hose, ntibashaka kuganira, barakwega imbunda y'intambara kubera ibyo bitekereza, ariko intambara umuntu zose uzayijyamo akaboko ke kazashya kandi byanze bikunze. To utari tambiye kemare, uza mu kirere abantu bagutuma inyoni, uza ku butaka bakurasa, uza ku mazi bagutuma amafi, nta kibazo gihari gose, there is no problem. Reka twihute wenda niyo ngingo yo muri Amerika wenda turaza kwegeraho turebe ese kuki ubundi wamugane ibihugu, niba Amerika irimo iragenda yongera kwagura igihugu cyayo kandi Amerika ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe n'ibihugu byinshi, nk'ibi bihugu byacu bitoya kuki wamugane twebwe tutakomeza ngo twagure dufate n'ahacu bari barajyanye abazungu baje kudukatira kari agacima. Ahubwo icyo nagira ngo mubaze, ejo bundi twabonye amakuru impunzi z'Abanyekongo ziri ku ma embassy yagiye atandukanye barimo barigaragambye bavuga bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bwaho nibuveho turabuhaze, barimo gukora amakosa, barimo kwica abantu, abanyamurenge barimo kugirirwa nabi, ariko babikomoye ku ijambo witwa General Sylvain Ekenge yaje kuvugira kuri televiziyo na radio bya Kongo, avuga ko ngo gushaka umututsikazi ngo ari ibintu ngo byo kwigengesera cyane, ngo kuko ngo ashobora kubyara abana ngo batara uwo muntu wamushatse ngo utari wo mu bwoko bwabo. Bavuga bati ibyo bintu no guhembera ingenga bitekerezo n'ibiki, ibyo byura bivugaho iki byose ubihuze. Ahubwo ikibazo kiri ntabwo ugende bako cyumva. Ikibazo kiri kubona izi mpunzi z'abakongomani ziri mu nkambi zigaragambya, hari ikintu biri butange ku miryango mpuzamahanga. Ese imiryango mpuzamahanga ntirimo irabireba ubundi mbere yuko bigaragambye, ubundi ntibazi ikibazo cy'abanyamurenge? Barakizi kuko iyo mpunzi yigaragambije iri mu maboko ya HCR. HCR ni ishami rya Loni. Loni nihuza ibihugu byose. Ni ukuvuga ngo iyo reconnaissance irahari n'ikibazo kirazwa. Ubu icyo impunzi zamenya n'abandi ni ukumenya gukangura uwisinzirije. Turamukangura dute? Kuko turamubwira ibyazi. Bafite ubutasi, izo ambasade babwira ziba zifite ubutasi mu bihugu, igihugu ufite ambasade ugifitemo n'intasi, sibyo? Niba rero hari ibyo ubuhorandi bukora ku mpunzi mu kuzifasha no kubaho, ntabwo yowe existence y'impunzi urumva na crise existentielle n'ubundi turi impunzi zihari, ibyo byose barabizi. Ikibazo ni ukumenya ngo ngiye kubibutsa no kubabwira ibyo bazi, ngo gukangura uwisinzirije nakubwirana. Zira mpunzi ibyo zakoze ni bikeya, bagombye gukora byinshi, ariko uruhare runini ruri ku mpunzi nka 20%, ariko uruhare runini ruri kuri M23 FC. Diplomasi yayo ihagaze gute? Impunzi itaravuga, iya Kenya itaravuga, abadiplomate ba M23 ko diplomasi yabo iba yavuze ibingana iki? Kugeza uyu munsi ubona ko umuntu ushinzwe diplomasi muri FC M23 bavuga ko ari Bertrand Bisimwa n'izindi nshingano. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu wafata nk'umwego gw'ishyaka. Abantu bafite ahantu haruta ibinga mu bihugu bya Afrika n'abaturage bangana kuriya bagombye kuya diplomasi yisumbuye bafite uyu munsi. Ibya Bisimwa bikaba ari affaire étrangères dans le parti, dans la coalition, dans l'alliance Fleuve Congo. Ariko hakabaho affaire étrangère uhagarariye ubutaka bwaho bayobora, uri administrative. Turimo kumvikana. Zino nyeshyamba rero zacungira ku mpunzi, cyane impunzi zabakangura bagakanguka bakareba, ariko ibyo ngibyo ntago bikomeye rwose. Zino nyeshyamba niba zarafashe ubutaka zikiha imigi zikagira gute, zifite ibibuga by'indege n'ibiyaga nk'ibingana n'imipaka, ukoze mu mwaso ajya bakaboko. Niba usoresha ukabutera kashi kuri visa z'umupilot w'umutanzania wenda utakoresheje East Africa niki akaza akagira gute, ukaba Filippo Grandi yaje kubareba ukuriye UNHCR katambutse umupaka batamuteremo, urumva? Nukuvuga muri passport ya Filippo Grandi harimo kashi y'inyeshyamba zitwa FCM 23. Turimo kujyana abambuka Rubavu, abambuka Rusizi, urujya n'uruza Uganda, ibyo byose barabizi. So il faut updating ibyo bintu ukabyaza umusaruro yo kashi, ndikomeza kwitwa kashi y'ishyaka, ikaba kashi y'ubutegetsi bro, urumva? Y'ubutegetsi butegeka ahantu. Abantu bakwiye gushyiraho ubutegetsi buri parallel n'ubwa Kinshasa bahangana, giye nubwo batagira guverinoma ya ministre 20 nkuko 200 nkuko leta ya Kinshasa igibagira, sibyo? Jewe mbona bakwiye kuva
mu mujyo w'imitegekere y'Kinshasa bakigenderamo ngo Bahati Musanga ngo ni gavana wa Kivu y'Amajyaruguru ngo Bushombo bwa Patrick ngo ni gavana wa Kivu y'Amajyepfo ngiye ngo nafata Kivu yose natwafasha nkayihindura administration urumva nkayiha chief administrative nkashyiraho igisa n'abaminisitiri batanu kuko nta bushobozi bafite bwo gutunga minisitiri benshi bamara kubagira urumva ese bari abarwana badacukura amabuye ngo bagurishe bande buryo bahame mu 23 ubu nta mafaranga ifite yo kugira gute yo gufasha yo kuba bagurisha ayo mabuye y'agaciro bagiye banacukura kuko bagomba kurwanaho bafashe bakanacukura ariko ntago banganya amafaranga na leta ntago baraba leta nta nakayihayo kabyo bafite byo kibazo nimo kuvuga akakanya kuko amafaranga ama leta atunganimo n'impano n'inguzanyo na buri kimwe cyose ntabwo rero ibyo byose babifite ntafite ubwo bushobozi nayo bacukura yaba ari yo kuvura abaturage kubaka imihanda gutunga abasirikare urumva n'ibintu bito cyane kandi no kuyacukura amabuye usuku sisesa bayora amabuye ni ikintu uba ufite ubushobozi bwo gucukura bw'ubuhanga ibihugu byacu ntabwo bifite ubushobozi bwo gucukura amabuye muba mwumva nishoramari amasezerano dufitanye n'Ububirigi ndakora Union Européenne burya ngira ngo volley ya mbere niyo gutunganya ibirombe urumva kubaka ibirombe birahenda indi volley yazaza mukajya gucukura mugasarura mugatunganya ainsi de suite